Hello. Mga kainsak. Ni siya nga syufun mamagandang kini ki eventing iwat kini kinong ruay ki artist lang kibala kam pau glas nang pau tu. Tinamar bangi kam duna ka budget ti takadaw kay mo syukli jingmut na pite long kumno ki charges APCM kam tu kan. Hagani last bangar by radio tiki ay kadar. Tiki kan bisi ele amno bisi ay no. Ani nga nam ong lupa kador kumno kan namar bay dang ong lupa yo kaduna palat ti namar la jateng dan ki artist kum tu bala ong lupa kador thank you sulong offended ti pi long banga ong duna kador. Tapi ong lupa pi pat kamsuk am banya negotiate kam takan. Dambang ong tikador bisi ay mili re. Tangbangan si ong pa mga nimo dapi ong pi ay kan ba ay ladang ong kini ki event management ngan ong bapi ong pi ba ay ka ba ay temut ke sa ay kan ba ay hiru teng yung klalong red plak kador kami hama Meron ngam da kami takadar ngam da tiba kile kumno kador kay guys. pila tiang sa prang na pi Bakata kan tiba la sa angat ti takadar. sa prang teng si pi Nasa pranteng yung takadar. onta si laju prang teng ni pi Kan mare por bangsa olah kalian kemas ra kata aslan try Basagana kor siya. Pamusong kli. oh aslan pi kata try oh di tiga po bang let tang radio kan pale video pale YouTube ra ngi try Hoy. pila arwah islam di pi nang bakla Hoy. tilong skawiru ko bakam don kam namar ba pi gini bele event management am log si ong tilong kibun ke bana ngat turu kan ba barang simi artist mai at ka platform la biang te takadaw kay perkhat pat nam ta gini ki artist ba pli di dem kana barang simi long kajing tristam jo ki pat la tristam long kami hap kan su am Long kinhap yarap hi am niru minhap kiyo hi am. Kadai jong kay actually ngan ong noi pi namar ba kani kontrak ni ni perlok nang ston ni nong ston kan ni dan perok jangan basa nong ston ti ai kontrak ni yang te ban penuat ki artist ti takadaw ta ide na nong stan. hon Nga itu try. pila ba ni tu tharai Mano. para jong pi pha prang nge pi Ah. ni arsian na si sian sum kli si sian pha rwai Le siru la thong.